Cerakan tingkap. Yes. Hidup tua kasub reng jaga nah hadi made kerti setawang ban beli ada buat linggih ide begawan di biajut wah mula kesumbung pesan di gumine peradanya tong ado nandingin cien kengrana yang buku kekitu ane dadi jalaran kasub bide di gumini sawireh buat keluwihan buat keperanyanan sing ada nyin sesaih nyane tuadi darmo putus reng kawikon tuah mawit sangkaning keluihan jenana nidone banget pisan idun lebang ring tatwo kediat mikane ide kesengguh sang rumagu putus sidewa kaya durena kasih wah ide ane kesengguh sidi wakil asing-asing ane dadi bawos ide nejeg teke mekejang kedagingan len tekene ngentu ade ide meresidoyang totonan ngaksi ane lakar teke apu buen ane subo teke totonan adi lah sering wong kasih asih dua ide sang rumaga pandite ngelarang ane madan sadu darmuni banget ide ngelarang ane kesengguh madan maitri kewelas asihanen tu banget kepagahang adi apa na putus jroneng kayu ane dadi jalaran sing jadulen nyentuh cai made kerti aden beli pengcai pedas nawa sawireh ide subuh merago putus ri sajroning pekayunan ide sing bin kahanan alo ayune totonan adi beli mahidap melajang sawireh buku kekitu keluwihan idone de ane dadi jalaran dadi mekleteg saja kenah beline dot belilakar melajahang padewekan nyokor reng sang merago luwe wah sang kaning jati-jati
Las carieu pai depan beline lakar ngad pada ring jong idone ide sang sampun ngerangsuk sesanan kewikon. Madak asungang idong anggon beli parkangan dumadak-madak lantes nyenadi ada peswecan ide sangyang pramukawi mawinan sih ide anak kilingsir ngangon anak ibuku beli sisil ngangon beli parekana dia ne jani beli mawakang nah kene nyin cai made kerti adin beli ni sekonden beli lakar mekad ngalahin anak ibuku cai adi meled saja beli ngemang cai ane madan pislet tok itu adi ya masih meturen cahaya dia stuke nyen beli blog angon cai nyamuk lihan kewale mawit sakyang beli tekeneng cai dot masih buku beli ane jani nuturin anak buku cai Hadang ngugu jadi ringana pengideh beline tekeneng cai made kerti pang bisa cai mesile laksano ane nganutin madan kedarman do pesan nyin cai jadig tekeneng anak lenan apo buin nyin bebeki tekeneng anak tuare dewe kacaine anto kanahin yaning imbayang ban beli tuah patuh unduke tekene ngae klambi si kutang malu kedewek benyo pedidi ingetang malu kenahang malu tekeneng dewek benyo ne pedidi apa ngado anake juari yen subuh lantas cai side mesilo solah asing-asing ane tindakang bencai setat deng anak lenan lege side gumawe sukaneng len ulih kengken jeban anake ane lenan totonan demen tekening cai manucap apa ngarah ayo yen subuh nyidang cai made kerti
mesilo solah nganutin sadu darmonis sing ada anak lakar juari tekening cai. Sida kaucap luweh anake buku cai katekaning beli lantes kasengguh luweh tu gitu adi ya. Anak kasangko jua matingkang mawinan beli melit nuturin cai pang bisa nyen cai madekerti mesilo solah. Wireh mulo kewah nyini ragu hidup dini di gumini asing-asing ane lakar tinakang pindah en malu do pesanyin gang saran tindak kuangan pepinah anak ibu kucai melah jeleng sami uning buena besik nyin rikalone idewo mapi dabdab pang setate nganutin ane madan luweh kewale mekejangin anak di gumine tenenan ngelah ane madan bebenah ngelah ane madan sikut onyangan tu nawang ane beneh katekane ane pelih totonan adi ane kadurus ngawenang anake rusangat wireh beneh ketekaning pelih tuah aklumadan pesan totonan pebinanya ni yen pelih bencai melaksana ane pelih kesengguh bencai patut do subuane ngainang cai nepukin ane madan pekewa tu kitunya nadi ya.